Itu merek biasa kan? Hah? Masukkan. Itu kan? Sebentar aja lah tuh. Salah aja, Pak. Itu nukan dia itu kayak sebentar aja. Bersihan lah dulu, Nak. Oh, bersihin dulu. B. B. Minta kembung 10, B. Hah? Siap, Bos.
Nantiin, bos. Tuh. Sini. Sini aja deh. Biar pendek gitu ya. Apa? Sini aja. Onon. Onon. Dua. Hah? Ada dua. Oh, iya itunya. Bismillah. Bos, jangan gelo-gelo, bos. Ntar pantatnya matang separuh.